Ngubingelele mbukele umsakazo wakho eSwatini TV. Themkosi Mbuyisa mbukeli uyakubingelela. Ngiyakuvusela la usibukela khona. Sehlelwe mbukeli ithini libandla. Ihlelo limbukela khona sibakhona nzabadetenkolo. Sithathela khona embhalweni lokuliBhayibheli. Ehlelweni ngembukeli angihambi ngedwana ngiba nebafundisi noma ke bani abaqeqeshekile ngenzabadetenkolo. Bese ke kuba nesihloko ngalelo langa lesikhulumisana ngaso. Umuntu ubuka thatha ithuba nje akubonge lapho ekhala usibukela khona ngabe usibukela kuSigujana ngabe usibukela ku YouTube sithi nje chubeka mbukele usibukele sengumsakazo usibhalele ihloko ufisa sikhulumise ngalapha emsakadweni thina sitakulandzela abantu abafanele bete kuyakhulumisa ngale kwaloko ke mbukeli angihambi ngedwana njengenhlala yenda eceleni kwami ukhona umfundisi P wakamabuza usuka lapha ebandleni yaseKingdom Embassy lapha kaManzini umuntu omtsala kahambi yedwana uhamba na Pastor KB wakamazibuko usuka lapha ebandleni lase Amazing Grace lila eMbabane angivusele mshenga vusele Mbuyisa vusele amen sithi maswatla mashle siyanivusela nani yaw nguye Pastor Mabuza nambi kwenu amen obuye Embassy and siyambonga uNkulunkulu osiphala lithuba lelihle ukuthi side phambi kwenu amen mayisiyabonga mfundisi angivusele mwelasi siyabonga Mbuyisa ngiyavusela nami Mbuyisa ngivusele nemaswati emakhaya ikakhulu kade ngivusele libutho lami bomake ngiyanivusela bomake nani nonke nibekunene egameni lika Jesu amen amen mbukeli ke sabavusela abantu labadzala lamhla ke sithi nje asesibuke indzaba yekuhlalisana kulabathathene sithi nje isihloko sethu lamhla sesibuke singene deep kuyiko ukuthi ngabe bani labathathene kufune bahlalisane kanjani nasibuka ke mbukeli la siyakhanza lokuthi make labanye bathi imbokodo labanye bathi insimbi kayigobe labanye bayakhuluma nje mbukeli lo kwanaloka soloko ba praise yena make ngabe vele mfundisi Mabuza ungamchaza uthi wena ngubani make maye ngiyabonga Mbuyisa make kimi uvela asethenjwa saNkulunkulu the trusted of God nasimkhumbula kahle make emazulu nakamrecognizer ngesikhathi sowubona ukuthi noma sekusangene wonke umhlaba sekuthiwa kude ebuhlobo naNkulunkulu even uNkulunkulu uqobo lwakhe waqabanga ukuthi ngibani ongangilethela sisombululo wasuqhamuka ukhuluma namake okay so ngiko lokuthi bese uyabona ukuthi noma eqaleni bekungathiwa make khona lokonakala ngaye keja uyambamba uNkulunkulu lomuntu utanayo uthi setshenzwa sami le ngoba nasekuqaleni nakuqala nga adala wathi akukuhle ukuthi abe akhuluma naAdam lokuthi nje kwakungazuthi uthi khona lokuhle lokutawenda umhlaba uphelele okay ngamake so ngiloko nje lesiye sikukhalele kumake ukuthi but realize ukuthi babo ba sekwandikile konke khona lekuthenjwa amazulu nekupheleliswa kwemhlaba ngabo okay mayisiyabonga kakhulu mfundisi wami mfundisi Mazibuko mhlambe nawe ungaba nako mhlambe kwengeda noma la kwehlukile lokushiya umfundisi Mabuza kuthi ngabe vele nasikhuluma ngamake sikusuke sikhuluma ngabani ungubani make kahle kahle ngiyabonga Mbuyisa uma sikhuluma ngamake Mbuyisa sikhuluma ngemuntu lesingasho ukuthi it's a unique creature of God okay make you cannot define make ngeligama linye make uyavela avele angilokwa ngekwakhiwa nje kwakhe njengoba ushito nje silabanye bathi uyimbokodo labanye bathi uyinsimbi edlezinye labanye bathi uyitrailblazer labanye bathi ungilokwa nalokwa but mawubuka Mbuyisa tonke letimfo letishuwo ngamake tisho isymbol of power tisho isymbol of strength shokuthi kahle kahle make umuntu nje lambeke uNkulunkulu wamthemba ngemandla noko ke akusiko ukuthi kumbe kusuke nje kwaba yinfo le kanjalo kuvele kuseBhayibhelini lamandla bawanikwe uNkulunkulu ngoba mawubuka lapha kuGenesis 3:15 Mbuyisa uyabona ukuthi itimfo setonakele uNkulunkulu so ufuna ukukhipha ijudgment lapho
Yeah. ngale disobedience lebese yendekile lithi live lenkosi wabe sowuthi uNkulunkulu ngidawakha ienmity between the two of you and your seed lithi ke lelivi Mbuyisa lapho wathi uNkulunkulu wena nyoka you will strike the heel but lo mfati the woman will crush the head Workshop sikuyona leyo judgment Mbuyisa sibona make uya elevatewa kukona kona lokho uniketwa sigaba sekubanga ngetulu uniketwa iauthority nepower yekunyathela inyoka phindze futhi sibuka na incwadi ya Judges ngoba livi liye lithi khulume phindze futhi lithi fakazele sesibona lapha ku Judges chapter 9 sibona lo mfati nangulo wachilitela imbokotho eduka Abimelech lithi livi wenela kubona Abimelech ukuthi nako ngidawubulawa ngumfati wasuthi kuleli sotsha lakhe thatha take your sword and kill me kungaze kuthiwe ngabulawa ngumfati solo ngemandla Mbuyisa kusho kahle kahle kusho kahle kahle make bomake bantu bemandla bosho ukuthi nje vele bomake bendathi indoda endeke ngalokuthi ke make naku nje sikhuluma ngako ukuhlalisana ke kwebantu labathathene mshengo ngabe vele inzima yini ledlalwa ngimake noma lefanele idlalwe ngimake kubaba wakhe njengoba bathathene nje ngiyabonga Mbuyisa Genesis 2 verse 18 uma besingathi sibuyela evini uthi ngidamendela umsidi that's something that is fit for him shuthi lapha nase kuthiwa yini inzima lengadlalwa ngimake ekhaya kubabe wakakhe kusho ukuthi nje yena kufuneka athi position kahle ngekuthi ngifitha njani kulo wami the fitting kulo wakho nakuloya waloya akufani lo ngeke nje uzokuprescribe ukuthi wena nonke nenda nje uthi na uthi khaqe bese uNkulunkulu veta indlela lo tawuqhamuka ngayo kulo babe nakathi nje mside uyamstrengthenisha lapho khona bengazi ukuthi khona la khona bengaba wekhona ikhona icovering make la inika babe noma ngabe bekuthiwa unema weaknesses kangakanani but because ngikhona ngeke live lo ubone because ngingumsidi wakhe there is a level of protection make la inika babe wakakhe and lokho uNkulunkulu ukuprescribe phe likhaya and lokho kufuneka babe careful ngisho bomake bangakuthathi iprescription yakulenye likhaya bayibuyise uyawumsida ngendlela yakho futhi ngeke halatise lo munye indlela sida ngayo baba wakhe because ubekelwe yakakhe indlela ukuthi ngimsida njani nangulo phambi kwami ungumsidi angathi noma lele gqina ngaliveta yini noma ungasho ukuthi isupporter but ngifuna kuveta nalethi uyirescuer rescuer lo muntu lo ngimake but ngeke uze ukhone kukusho ukuthi uyakwenda nini because kuqhamuka le tema scenarios ngekwehlukana eNkulunkulu bese uyamvetela kunyalo ke shona kanje shona kanje ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mfundisi mhlambe kwengeda nje make inzima ledlalwa ngimake kubabe wakakhe bathathene ngingasho nje Mbuyisa ukuthi ngiyavumelana naye make Mabuza irole yamake kubabe kudele yenca yekusida ngoba uma silibuka live lapha Genesis 1 kuthiwa uNkulunkulu wathi asakwakhile konke wathi makakubuka wathi kuhle kodwa immediately makasakha invoza lisile live lapha Genesis 2 wabe sowuthi it is not good that a man should be alone ngidawumendela umsiti lo njengaye kokusho ukuthi vele irole yamake ngile yokutosida kumco kwake ukuthi make makata usida abuke lokuthi uhlangabeta lesidingo sababe endolisito mangilubuka mnembuyisa ngiludadisha akusiko lelo lemabhodo kuphela lusito lwamake kubabe luyenqa lufaka ekhathi kumsita nakumabhizinisi kumsita nakuministry kumsita nakuma projects Mbuyisa ube seceleni umsiti lokunye Mbuyisa lengingakusho nje kumbukele emakhaya
babe ungamsida ngendlela yokuthandaza indvodza iyathandazelwa Mbuyisa make lo hlakaniphile uba nelilanga nje laladiko evikini kusi leli lilanga lekuzilela indvodza yami ngithandazela indvodza yami by so doing Mbuyisa uprovoke nalo uyalisito nalo uyalakhuluma ngalo David lathi ngiphakamisele emehlo ami edintshabeni ulisito lwami litawuvela phi na lusito lwami luvela kuJehova lo wendile elizulu nemhlaba kunelisito make langeka khona kulibona nje in the physical but ezakhuleka ukhanza akuthi so ufinyelela above and beyond kumsita uNkulunkulu kumsita umyeni wakhe ngeku involve uNkulunkulu ngemthandazo amen ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mfundisi njengoba yosikhuluma ukuthi lokubhekeke ukuthi kwendiwe ngumake akwenda kumyeni wakhe ngiyakholwa ukuthi lento lena it's a two-way thing lokho nana ukwenda kubabe nabayofuna kwende ku ngabe vele wena ungumake nje ekhaya yini lokubhekile ukuthi umyeni wakho akwende kuwe noma akwendele wena umyeni wami nasesekhaya noma ngithi nje nakungena ngingimake kumbe kusuka ngiyashada kuveke kuba nema expectations lamaningi ngovahle na ngasho lokuthi what I will expect to this person lebe ngibe ngu-observer during courtship ngabe kukhona yini uyavela vela yini noma beka pretend ngoba akufuneki lokuthi uqhumukele ngoba le timo atifani vele labantu abafani kufuneka nawe wena lo intombatana uhlala observant ingabe vele unako yini ngoba there should be a sense of responsibility kulomuntu uyayeva during courtship uthi hayi lo muntu lona unako kuba responsible khona izinto lodibonako so vele ungimake ekhaya ngikathile sense of responsibility lo muntu uyadwa uthi ngimi longamele ngimi lo wenda konke lokuningi lokungavusa likhaya bese so uyaligadza ungimake lithando nekunakekela sathi kahle kuseBhayibhelini uyasho ukuthi uyomthanza njengoba ngilithanza libandla so le expectation make ke na uthi about love it's what la ngcebeleka khona nasekuthiwa nje lithando bese so yaqhubeka ukuthi ingabe utangivikela kangakanani leyo ma signals wabona useda ukuthi how can he protect me so those are the expectation ngasho nengiqhubeka ngithi the leadership yakhe ikhona tindzaba latakutshela tona letikutshela likusasa alipheleli la lenkulumo yakhe so the way lata projector into la ifisa kuleli khaya lapho ngitawubona khona unendlela la lo muntu lona une purpose une goal so now uthola umuntu lo kanjalo uyasho ukuthi hey cishe sengiphelele ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mhlawumbe kwengeda nje make singakayi ititolo kunako lokubhekile kumyeni wakho ungumake ekhaya ngiyabonga Mbuyisa uyati yembuyisa kude lokwenqa kuthandwa nguva kahle ma irole yababe kumkakhe siyayibona lapha kuEphesians 5:25 la lithi khona amadvodza athandzani bomngena lendlela lokuthiwa abathanze ngayo kuthiwa kube ngathi ngilo libandla uyakubona njengalokhu uKristu alithanza libandla thandzani kanjalo ke nani so uma ubuka it's a high calling of love because lolu thambo lolu uma ulibuka Mbuyisa ngilolo liphindze futhi lube unconditional awumthanzi lo mvu ngeperformance kuthi wende kahle noma wende kahle noma ngabe lelipalishi lishile Mbuyisa kumele babaqhubeke into enjani athandwe ngichaza ke ukuthi make la kubheke kakhulu kubabe lithando uyabona lithando Mbuyisa luba naloko ukuthi lukuniketa iconfidence noma bekungathiwa khona la bakwenyanya khona bangakufuni but lokwathi ukuthi umyeni wami uyangithanza uyakubona kwenta umehluko lomkhulu kumenta akhuthale luthando Mbuyisa lengagcizelela kilo ukuthi bobabe babathanze bomkabo basithanze ngendlela Kristu lathanza abantu amen uthanga emgudlu eMbuyisa verse Ephesians 5:29 ukhuluma nga25 nakwe uke la ku29 nakathi umtimba wakhe
uyawondla unakekele kanjalo indoda ifanele ithanze umkakhe njengoba ithanze umtimba wayo Wayo. yabona lokho ku-divine yabona ukuthi nasothi uthanze umtimba wakhe kusho ukuthi mina ungifake la kuleli ngekhathi lakhe ngendlela lekungiyo Ah. ngiko-ke bese sesithi wayishaya lapho nje unyisile elikhaya ngiyabonga kakhulu bafundisi bami mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala ukuthi nawe ngibabe mthanze makwakakho nje umuntu ithanza wena nje umuntu uthanza umtimba wakho siyabuya ke mbukele sajika khona ititolo. Sehlelwe limukeli lithini libandla sikhulumisa indzaba mbukeli lamuhla lebaleke kakhulu ukuhlalisana kwalabathathene sinabomake lapha siyayikhulumisa nje ngiyafisa mfundisi wami ukuthi sisabuka lendzaba yokuhlalisana ngebantu labathathene abantu labasemshadweni ngiyafisa sike sibuke na indzaba yekulingana emshadweni kumake nababe ngoma sathi ukuthi bobabe bathi nabo ukuthi ibona bathi inhloko emakhaya mhlambe njengabafundisi nine njengabomake futhi ningasichazela sinembukele ekhaya ukuthi kube sekulinganwa njani ke emshadweni. Hey Mbuyisa uteka yona sibili emshadweni Mbuyisa lengingacala nje ngikusho akwendeki kunilingane Nguva kahle biblically because live lenkosi liyasho ukuthi umshado is a God ordained institution. Okay. So kusho ukuthi kunema principles akhona siyawubona kumshado uyachazwa lapha ku-Ephesians 5 nje Nguva kahle ukuthi kutawuma kanjani likhaya litawuhamba kanjani ngibani lo taba inhloko kulo verse 23 vele liyasho lokuthi emadvodza atawuba inhloko yabomake uyabona leyo position leyo it's God given bobabe bayiniketwe uNkulunkulu we cannot debate that Mbuyisa nalokunye ke ngingasho lokuthi kumbe singalingana ngedwe kufunza uyakubona singeposition emsebentini ngestatus nangalokunye nangalokunye kodwa immediately masibuye ekhaya vele le hierarchy yababe uphakanyisiwe babe ekhaya uthi nguye lokumele abe inhloko kuze ukuthi kutoba neorder kube nekuthula lokunye kumele kusubmit kulokunye Mbuyisa make usaqhubeka usaphendula nje make uyaqhubeka yini babe abe setulu ube wena ungumaka uhola imali enkulu kunale yakhe usaqhubeka nje uphendula. Imali Mbuyisa ayiketi kutoshintsha lihlelo laNkulunkulu lengingakusho nje imali yimvo Mbuyisa lekumele ukuthi ifike ibe sibusiso ekhaya noma makuhola kakhulu akubese lokho seku compromise le position yababe. Okay. Even though thinkinga ngingasho Mbuyisa sithi ba khona uma ngabe makahola kakhulu ngeke ngicambe manga isizathu kuba ukuthi bobaba abathanzi kwehluleka nje lesidalo sabo nje bona badalwe ngalokuthi vele batawulida bakhone kwenta tindwe emakhaya so kuye kube khona lokuthi babe bese uba intimidated make mangabahola kakhulu kodwa ke ngiye ngikhuthade mina Mbuyisa ukuthi kuba kuhle lokuthi bobabe badingene letinkonzo dabo babe badingene letinkonzo demadvodza ngoba ngila khona bese sekuyaqhaqheka khona lokuthi cha lokuba ukuthi make ahole kakhulu kungeta lokuthi kube iblessing la khaya timfo dikhone kwente akusiko ukuthi icompetition lokuhola kakhulu kwamake so nje ngingasho Mbuyisa lokuthi sithi ngakufundiseka eMbuyisa kuletinye taletimfo leti sithi ngakufundiseka ukuthi naye babe iself esteem yakhe ingabe seyilinyadwa ukuthi makuhola kakhulu kona vele Mbuyisa ngeke ngicambe manga ngoba umlo nemali eMbuyisa money is power nje angabasabambele so naye lo make lohola kakhulu ngisho ukuthi uyalidzinga naye iclass laboma akafundziswe sinoma sohola kakhulu akusho ukuthi sekushintshe ama roles ekhaya. Ngiyabonga kakhulu makwami ngiyabonga kakhulu usayiphawula nje nawe make lendzaba ngilobole kancane nje ngisho ukuthi uGenesis 3 verse 16 nangesikhathi sekonakele ensimini yaseEden uyasho uNkulunkulu khuluma nemfati uthi yena uyawukukubusa ku clear uyawuhlala ngetulu babe kumake
akujiki lokho ikhona lenye into ngiyithande ubekisa ngayo uma ubuka iflower pot Okay. leyo flower pot kunendish lemukela lembali bese kuba nanako ebase la ngaphasi lokumukela emanti uma bongahlale ukucabanga lento ukuthi uma besingadepositiona kahle always baqhamuka ngilemdzengelo lomukela imbali wena wathi kahle ukuthi I'm always La la ngaphasi. and nangilapha ngaphasi kuyaniselwa la ngetulu ngiyiphi into leba more effective enough kuze kuthi kube nemkhicito losetulu unayi base la ngaphasi imukela wonke manti kuze kuthi lamanti alethe uthela kwanaku lokula kulomdzengelo sengibuka lokuthi uma singahlala sidepositione kahle uyawukusibusa uyawubuswa indvodza yakho all the time noma unemali noma ungenayo kwathina sibomake sidzinga kugonywa wekuthi naso unako nawe musakhukhumala buyela position yakho Ngiyabonga kakhulu bantu labadzala ngiyabonga lokuthi nikuvete futhi ngiyabonga lokuthi nibomake nabo babe phindze futhi nibafundise so nakuvetwa ngini nalomyemake ekhaya lokhanza ukuthi bekayenda lento lena ngiyakhola ukuthi uyafunza naye because lapha ekhaya nje ngendeka nomyemake sawuthi hayi babe sesipheka ngemagema nyalo Yeah. Shesha babuye emsebenzini igema lakho lekupheka kanti kwakwenteka le kaMsibi lokho musa kuthatha kwale kaMsibi ukubuyisela ekhaya ubese so confuse lento uNkulunkulu ayiconzanisa kunekuconzana lokwentiwe ngagophi kulomunye ngiyabonga kakhulu make ingabe lapha emfundisi Mazibuko la ekhaya etinqumeni akakhiwa tinqumo la ekhaya ngabe vele make uhamba agcine kuphi yena nanidakha nje nobabili ninemyeni wakho Hayi Mbuyisa uyabona bawuthinta indzaba yetinqumo uyabona ema decisions ngawo lokhanza ukuthi I decision lo yenta namuhla ngile phathelene ukuthi likusasa litawuba kanjani uyabona Mbuyisa so ngingasho lokuthi uma kwentiwe ama decisions kuye kube mgcoka lo wenta le decision la abe informative Mbuyisa abe knowledgeable uma enda ema decisions and also ngingayigcizelela indzaba yekubambisana uma kuthathwa letinqumo lakhaya angadithatheli umvu yedwana because itinqumo lekumele tiphathelene nalelikhaya kuthi kusasa senda le decision le either it's short term or long term decision kuhle ukuthi ibonisane kodwa nje ngingasho ukuthi kuma decisions angiboni ukuthi make kukhona la kumele besusala khona ngoba phela kwakhiwa likhaya la kuyabonisana ukuthi yema kuyathi ngicabanga ngokuthi ngicabanga ukuthi umvo wamake mhle lokuthi vele uhlale nje ukhona toti because sisezivumelwaneni sa eternal la sa till death was part uyabona and bomake baba nalo leliso nje ngekudalwa kwabo lokusheshe bakhaliphe batibone tinto uyabona nje nalapha ethuneni la Jesu kusuka kwagijima bona kuqala bakhona kutawubona kusuvukile so lama decisions abo ayathingakala lakhaya kuze kuthi kutawu hamba ngimbuyisa likhaya lakhe litinte libe kahle angadendeli yethu umlomdzana yes make ngiyafisa nawe make kube khona lokushoko ukuthi ngabe vele nigcina kuphi nini nanibonisa kuhamba kufike phi mine kube kuyangami vele ngasifundziseka kakhulu sonke donke letingoni ngoba nasibuya la sibuya khona ngingumsiti longuyena yena la sichubeka sesikhuluma sithi ungithanze njengemtimba wakhe lento awukhona kuyidetach kunye lento it's oneness but ke kulo oneness ukhona lo ngetulu asiphiki lapho but Genesis 3:16 bese uphisa uyangibulala nasathi uNkulunkulu emfatini ufisa kwakho kuyawukuba sendvodzeni yakho lapho sekubuyisa lo mfati futhi noma ngabe bethi ngine decision lenkulu bese kuphindze kuyamncanzekisa kancane ukuthi mani ke ufisa kwakho
kuyoba sendrodzeni yakho. Okay. Lokho sekuyamenta lo muntu ukuthi kukhona into ekufuna ukuthi icaphele ngingakungenisi kwami kwetinjongo tami. na i-decision yakhe la ilethako kuqiniswa ukuthi kufuneka ang-involve because vele I'm part of him. But naku manje nami sekukhona i-decision engifuna kuyenda sengikhubeka ukuthi ayikaphumeleli. Qaphela kwamenyedwa ngetikhathi tethu nesikhathi kungenteki kahle ukuthi kufisa kwakho kusho ukuthi mina ngiyohlala ngineciko thide ukuthi yini lengiyenta ngekucaphela nangebucibo ukuze ngiphumelele kule nhliziyo kuze decision lefika egcineni iyangenta ukuthi ngibe involved nami kuze decision lelanga kimi iphumelele endoswe ngibabe. There are things I have to do ngoba sengiqonzile ukuthi kwaba ipunishment yethu eEden. Kufisa kwami ngeke ngize kuphumelele konke kuleli khaya kudaya ngekuthi kufike enhlitweni yababe yecala. Ngiyabonga kakhulu make ngisosikhathi bafundisi bami ngabe siyayichubeka lenzaba sichubeka nayo imnanzi yona iyakhulumiseka. Ngiyafisa mfundisi wami usho amagama akho egcina usasho amagama akho egcina ungakhuthata nje ebumcoka bekuthobelana kwabantu labathathene bese uyavalelisa manje. Ngiyabonga Mbuyisa. Indzaba yekuthobelana indzaba lenkulu kakhulu. Njengoba ngishito Mbuyisa ukuthi kuthoba it's a mandate bomake labayiniketwe uNkulunkulu. Nayo inako lokuba singasho ukuthi it's not negotiable. And futhi ngeke ngibe nako lokucabanga ukuthi ngalelinye ilanga vele sibomake siyawudilanza. Because konke lokubhalwe evini kumele sibonakale sikwenda. Siyawudilanza lokho ukuthi vele wathoba yini. So lokuthobelana ngingagcizelela ukuthi ngiko lokwenta ukuthi kube nenhlala kahle ekhaya. Ngiko lokwenta ukuthi kube ingqabano. Kuyanciphisa ukuthobelana ukuthi kube nengqabano. Nalona uyalibeka nalona uyalibeka. Kanti mangabe niyathobelana njengoba livi limbekile babe kufuna bese kugcina lela babe vele livi. Amen. Ngiyabonga kakhulu uvalelisa nawe manje Ngivalelisa ngiyawuvalelisa amaswathi lamahle. Nga Ephesians 5:21. Nithobelane ngenxa yekwesaba uNkulunkulu. Amen. Nithobelane kuliqiniso lokuthi kuyatiwa nalokuthi bafati bathwemene emadodza. But no Ephesians 5:21 ngazise kungazise sekuya umuketelwana nababe unako lokuthi make walakhaya nami babe walakhaya kodwa akujiki ukuthi make imandate yakho thobela baba umthobele to a point ukuthi bayawuthi uphila kahle kanti nje isecret isubmissiveness. Ngiyabonga kakhulu mfundisi mbukele ekhaya ngincaso isikhathi umuntu athathe lethuba abonge kwani labadzala studio. Siyabonga kakhulu mbukeli nakuwe ekhaya lo sibukele siyati mbukeli ukuthi kuyaphithitela kubafundisi bahlale babhizi. Siyabonga nje usiphana thuba nali ukuthi besingaba nabo lamhla e-studio sikhulumisana nayindzaba naye mbukelile emcoka nakangaka. Ngiyakholwa ke mbukeli ukuthi khona lokutholile sakhuluma ngekuhlalisana kwabo bantu labathathene emakhaya. Sithi nje mbukeli unayinyanga naye yabomake sithi nje kube nekuthula emakhaya abangahlunyetwa abomake i-gender based violence siyayekhuta emakhaya akube nekuthula lapho la sikhona khona emisebentini ngaleka lokho ngithemba ukuthi Mbuyisa ngithi bohle inhletla nzema South Africa Thombe Swatini TV usale kahle mbukeli. Sangwenya sithi chesuke likhulu awuye chesuke ayibosiyakama likhulu